ngira ngo twabisobanuyeho cyane ukuntu Doha yaje, Washington zije kuranforsa zira mekanizme zari zashyizweho za Rwanda na Nairobi, ariko ubirebye leta ya Kinshasa ntabwo ishaka amahoro. Kuki idashaka amahoro? Ngira ngo icyo ni ikibazo abantu benshi bari kujya batubaza, nagize ngo ndagisubiriza ahangaha. Tshisekedi ari muri manda ye ya nyuma, yatangiye muri 2023 biciye nabyo mu matora yabayemo akasamutwe, aho amashine avote zisaga 1200 zabonetse mu ngo z'abantu. Abantu baritora bonyine uko bo mudepite yifitiye wenyine mashine we, na Tshisekedi we ubwe yari afite abantu bari bafite za mashine avote. Nyirango media zose yaba national international barabyerekanye. Amatora yabaye iminsi 7, anaribyo opposition ivuga ko Tshisekedi atari president legitime, atavuye mu matora yabaye mazima, ko yabaye amatora yo bujura. Alors kuva rero bibuko nguko manda yini ya nyuma izasozwa muri 2028, Tshisekedi ntabwo ashaka kuva ku butegetsi. Ikintu akomeje kuzana umutekano muke, amakuru ubwo dufite masha, ngira ngo muzakurikira muri semaine prochaine, hari itegeko ryamaze gutegurwa muri parlement. Iryo tegeko bagiye kuritora, rivuga riti ngo igihe cyose leta ya Kongo, igihugu cya Kongo kizaba kiri mu ntambara, ngo nta matora zigera ba, kandi president de la republique ngo azaguma ku butegetsi kugeza igihe intambara izarangira. Iryo ni itegeko ryamaze gutorwa, twagize n'amahirwe yo kugira kuri access kuri draft y'iryo tegeko, ngenda rifite draft yayo narisomye. Itegeko rigiye kuzana akasa mutwe mu gihugu. Donc ku buryo Tshisekedi pour lui intambara kwikomeza agiye kubikomeza nkana, kuko iryo tegeko rizaba rimukavaringa kuvuga ngo igihe cyose hari intambara ntabwo azava ku butegetsi, ntabwo hazigera haba amatora. Iyo niyo mpamvu bakuyeho n'umugabo witwa Vital Kamerhe kuri president wa assemblée, ni wari umukuru w'inteko nshinga amategeko, bamuoblige kudemisiona kuko Kamerhe ntabwo yari tayari kwemera ko iryo tegeko ritambuka. Ngiyo pression bashizeho Kamerhe, baza kubeshya ko afite ikibazo cya gestion, ngo atajera amafaranga neza ya assemblée. Bari bamufatanje n'abagenzi be, ariko urebye niwe wari ukenewe gusa, ku buryo president yamushizeho igitutu aregura, kuko mu masezerano bari barasinye Nairobi muri 2019 byagomba kuvuga ko Tshisekedi yagomba kubona manda 2 kuko arazishoje, noneho manda izakurikiraho ni Kamerhe wagombye kuzitoresha, naho IDPS nayo ikamushyigikira 2028. Ibyo rero babonye ko ari challenger wabo ukomeye cyane, bamushyiraho pression. Ubu yamaze kwegura, kugeza ubu ngubu haracyari difficulty yo kumenya ninde uzamusimbura. Ubu hakaba ari witwa Prophet Chilumba ndiru kwakitinga kuri ntuza kuri presidence ya assemblée. Chilumba bakaba ari kumushyiraho igitutu kugira ngo iryo tegeko aritambutse. Urumva rero ko Tshisekedi akeneye ibyo ari byose kugira ngo intambara ikomeze, kuko yumva ko ariyo izamufasha kuguma ku butegetsi 2028, ko nta matora azaba. Alors 27 rero z'ukwa 7 habaye signature ya déclaration de principe ibanziriza mushinga. Ejo bundi kuri 10 na ejo ngira ngo ntabwo twagera ejo bundi, ejo kuri 14 hasinywe andi masezerano hagati ya AFC na M23 na leta idoha toujours. AFC yari representé na René Abandi, na Kinshasa yari representé na Monsieur Sumbu. Basinya ko hagomba kuba mécanisme ya surveillance ya verification, yo kugira ngo barebe ko ibyabaye sinye muri déclaration de principe yo kuvuga ngo hazabe ceasefire yashirwa mu bikorwa. Hari delegation y'abanyamerika hari delegation yo muri Qatar na delegation ya Union Africaine, ariko ibyo byose niyo mpamvu mwabonye ko Tshisekedi yabiciye mu mazi
mu gitondo 15 uyu munsi ahita arasa kuri position zose zira twavuze, haba muri Rucuru, haba muri Walikale, haba muri Masisi, haba muri Sud Kivu. Uyu munsi havutse ari ibitero hirya no hino byereka ko rira sezerano ryasinywe we ataririmo. Hari na communique imaze gusohoka mu kanya y'abazalendo bavuga ko amasezerano ngo leta iri kugirana na FCM 23 ngo bo atabareba, ukaba ariyo mpamvu rero bo ngo bakomeje ibitero byabo, kandi leta imaze iminsi iri kurenforsa baraba fame generale bose b'abazalendo, yaba Yakutumba, yaba generale Kamama, yaba generale Domi, yaba generale Karayiri, yaba Gido, yaba witwa Makanaki, witwa Gomanzito, abitwa ba Maheshe, witwa ba generale Kashumba, ira groupe ya Malayika, ya Nyakiriba, ya Nyerere, bose baherutse kubona ravitaillement y'amafaranga yoherejwe na Ministère ya Défense. Ikindi gice cyoherezwa na Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba. Umubare twabonye ni miliyoni 5 zatanzwe zica dans des organisations bita des sociétés civiles. Ayo mafaranga yamaze kugera kuri abo ba generale bose mbabwiye, kugira ngo bongere ba activer troupe zabo, bongere ba activer ibitero bigiye kuba de grande envergure kuri position za FCM 23. Ariyo mpamvu batangiye gukoresha n'amadrone, kuko baherutse kubona amadrone amwe ari sophistiqué asimbura za CH4 za zitagize umusaruro muri gahunda yabo, kugira ngo batangire ba cible des infrastructures zose za FCM 23. Donc urumva ko Tshisekedi muri programme y'amahoro we ntabwo ayirimo, kuko ari gukomeza kuri aroma bazalendo, kubivuze kuba amafaranga, kuba ibikoresho biri kuza. Hari aba mercenaires bateganyijwe kugera Kisangani. Donc urumva ko bwana minister ishusho y'umutekano mu karere, surtout à République démocratique du Congo, ntabwo Kinshasa ifite umugambi numwe, malgré ari amasezerano yasinye Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, malgré amasezerano na yejo yabaye sinye hagati ya FCM 23 yabaye violé ce matin. Donc kuvuga ko Tshisekedi ari tayari kugira ngo amahoro agaruke, ntabyo ngira ngo mwamaze kumva ko abifite mu nyungu, yumva ko aribyo bizamufasha kugira. Alors ibyo byose rero nibyo byatumye hazamuka l'opposition maintenant non armée. Opposition non armée, Kabila ngira ngo bari bikomojeho, turi kugenda tutanga juste nk'ama breaking, kuko ngira ngo abantu benshi amasaha yabarenganye, nishoka wenda sakora ibiganiro bitambuye, ariko izi information byari ngombwa gukora synchronisation, kumenya gahunda y'amahoro iri kugenda ite, eske hari ikizere, eske birahagaze. Ubwo rero Kabila yaje guhamagaza ba opposa bari non armé, ngira ngo harimo benshi kubabonye ku mavideo, mwabonye Matata Ponyo arahari, ngira ngo yagiranye ibibazo nawe na Tshisekedi, bashaka no kumwica. Buri Matata Ponyo Tshisekedi yamurase inshuro 2, bagiye kumurasa Kinshasa, ubwo bamushyizeho na dossier, bamucira n'urubanza, agira amahirwe aba mu gihugu. Ngo bari mu gihugu hanze, si ngombwa ko twavuga ibihugu abamo. Hari witwa Frank Diongo, we ntabwo yabihisha, yahungiye mu Bubiligi. Hari witwa Jean-Claude Mvemba. Jean-Claude Mvemba niwe hoze ari president wa Assemblée provinciale ya Congo Central. Muri Congo Central umva ko n'umunyepolitike ufite base, kandi wari ufite umwanya ukomeye cyane kuba president wa Assemblée provinciale ya Congo Central. Ntabwo ari poste iri simple. Twahabonye witwa Mukulubundu. Uyu Mukulubundu nawe n'umunyepolitike, nawe ufite base ikomeye cyane. Naje kwa Bemba witwa Mbemba Theophile. Mbemba Theophile yabaye ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, yabaye ministre wa economy, yabaye gouverneur wa ville ya Kinshasa. Donc twahabonye witwa Claude Lubaya. Uyu Claude Lubaya yabaye nawe gouverneur wa Kasai ya kera hari ya Kananga, yabaye na ministre, yabaye n'umudepite igihe kirekire. Twahabonye witwa Seth Kikuni,
abitwa Loseke, twabonye umudamu witwa Chipasa wa Kofedeke ari umukobwa wa Vena Chipasa wari president wa Kofedeke yitabye Imana. Twabonye n'abasore bandi ba societe civile n'aba Peloru waragira ngo ababonye abitwa ba Steve Wemby n'abandi batashatse ko amazina yabo avugwa. Ntabwo ari bariya gusa, wenda babonye communique abayisinye, hari abandi benshi, hari abanyepolitike basaga 50 bafite de groupe nangwa bafite de plateforme politique, ariko bamwe bakaza kuvuga ati hari figure zitabonetse. Hari nka Moise Katumbi ntabwo yabonetse, hari witwa Fayulu ntabwo yabonetse, hari witwa Denis Mukwege ntabwo yabonetse ko nawe yavuye mu bya kiganga we yabaye umunyepolitike. Hari witwa Kabunde ntabwo yahabonetse kandi abarizwa muri opposition n'uwitwa Sesanga. Abangaba bitandukanije na Kabila kuko bishobora kuba bafite bo indi agenda, ariko bigakekwa ko Tshisekedi aracyari kubamanipira abereka ko bishobora ari bashaka kuzakorana nabo gouvernement d'union nationale nubwo yagerageje bikananirana. Alors benshi bari kwibaza ati se aba bantu Kabila kubahuza ashaka iki? Hari indi mouvement igiye kuvuka ya rebellion. Est-ce que imbaraga zabo zizashobora kugira ngo zihungabanye Tshisekedi koko ave kwizima aje mu nzira y'amahoro? Kuko yaba Amerika noneho n'Ububirigi ejo bundi yarariyo yavuze ngo muri ngira mwakurikiranye ibiganiro agize na diaspora avuga ko ilitalame ngo ku Rwanda kubera amahoro nubwo bivuze ari ukubesha kwiyerurutsa, ariko bamubwiye ko noneho na Prévost Maxime ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi yamubwiye ko agomba kuorganiza dialogue abakongomani bose bakicara hamwe kugira ngo barebe ukuntu badecrispa iriya crise iri mu gihugu, kuko ubu crise yaba sociale yaba politique yaba economique, ubu ibibazo biri muri Congo biruta ibyaba muri Gihenama, niba na Gihenama ko kwibaho ko bayivuga. Ubu Congo iri hanyuma ya Gihenama. Alors aba bagabo rero Kabila yahuje n'abagabo ntabwo ari agafuka imvugo rimwe, n'abagabo afite base kandi urebye afitemo West, yafashemo abo muri centre, afata abo muri Est, afata abo muri Nord. Donc harimo abangala, harimo abaswahili, harimo abaruba, harimo abakongo, harimo abakatange, udashizeho n'abarwandophone barimo ko twabonyemo presence ya Maître Moïse Nyarugabo kandi yabonye n'umwanya mwinshi wo kuvuga. Donc sensibilité zose ku bantu Kabila yahamagaje barahari, bakaba bafonze iriya groupe nangwa iriya mouvement bise Sauvo la République démocratique du Congo, bayishyira no mu ndimi zose, babishize mu Giswahili, mu Kilingala bavuga ngo Tobikisa Ekolo, abasomye communique ngira ngo mwabibonye, babishyira mu Giswahili bavuga ngo Tokowe Taifa, babishize mu Lingala ko mu Chiluba tubandisha iditunga no mu Gikongo ngo betumvulusa insi, babishize mu mazina mu ndimi zose z'igihugu kwerekana ko ari sinye ibumwe. None se imbaraga zabo wavuga niki nangwa bashaka iki? Baje kwerekana ibibazo bibangamiye igihugu, berekana ukuntu Tshisekedi yazamuye tribalisme, urwango rukaba rwarabaye rukomeye cyane. Ntabwo burya gusa ari muri Nord Kivu, urebye yazanye amacakubiri akomeye cyane hagati y'abakasai n'abakatange, yazanye amacakubiri hagati y'abangala bo muri Nord Ubangi na Sud Ubangi. Ubu ngubu nabo mushobora kumva intambara ishobora gucomoka muri Equateur, niwe uri gukuza intambara hagati y'abahema n'abalendo hara muri Ituri, ari gukuza intambara y'abambole n'abatuza hara muri Chopo. Hari amoko abiri nayo kandi baherutse nabo muri juin na juillet, hapfuye abantu basaga 120 n'imiryango isaga nk'ibihumbi 4 bahungiye ubu ngubu Uganda ya Zarua. Ari gukomeza ntuza amahoro make hagati y'abayaka n'abateke hariya muri ntuza Bandundu, haba Kwilu, Kwango na Mayindombe. Donc kwerekana ko igihugu cyose ubu Tshisekedi yagishize à feu et à sang. Iki nicyo kintu cya mbere iriya mouvement ya Sauvo la RDC iri kumurega, bakamurega ko ubu Congo ifite amadeni
ubu amadeni ari kubarwa kuri Kongo kandi agomba kwishyurwa byihutiye ni miliyari 16 Tshisekedi yashize mu gihugu mu mezi uyu mwaka gusa, kuva watangira, kuva muri janvier kugeza hano muri octobre, Tshisekedi ashize mu gihugu miliyari 16 y'ideni. Ayo ntabwo ari amadeni ishizeho ya 2021 22 23 depuis janvier seulement. Bakamurega ko idegradation na situation sécuritaire uko nyivuze yaba muri Ituri yaba Nord Kivu nubwo haraza Beni nubwo ari état de siège kwirukwa Ngoma Indombe ni Kinshasa mu mujyi buri munsi harimo amabandera ibitabakuru nabirirwa batema abantu kandi bakaba bafatanije rimwe n'abapolisi no muri Lubumbashi. Abazi Lubumbashi urebye nko muri commune ya Katuba ntushobora no nta muntu utambuka ubu ngubu nimugoroba na hara kuri golfe no muri centre ville. Lubumbashi yashizemo abantu z'abakombata bita bango n'aba force du progrès birirwa batema abantu. Lubumbashi ntabwo bwakwira hadapfuye abantu batatu bane kandi nta ntambara ariyo bitewe n'umutekano muke akomeje. Inzira uvuye Lubumbashi uri kugana Kolwezi bazuriya muhanda wasigarimo aba couper de route ntiwavana amafaranga Lubumbashi ngo yageze Kolwezi akiri mazima, uhura n'ababandi bakatega imodokari, hari ambush ziri kwakurwa kandi ibyo byose ugasanga hari Republican kandi biri inyuma, hari abapeme babiri inyuma nangwa aba force du progrès abo basivile yahaye intwaro. Alors Sauve le Congo ikavuga iti ibi bintu ntibigomba gukomeza, on doit trouver la solution. Bakamurega ko akoresha umutungo w'igihugu mu gukora propagande. Nk'ubu ngubu Congo iri gusieja muri ni co-president muri ntuza muri Nations Unies muri Assemblée Générale, ariko uriya mwanya Tshisekedi yawishyuye miliyoni 20 kugira ngo babone uriya mwanya. Ubwo buhari na za enquête ziri gusabwa ko bizakorwa kuri ONU kubaza abantu bari iyo ruswa kugira ngo bemerere Congo bafate uriya mwanya bityo no gutanga amafaranga. Umva ni ibintu by'urukozasoni, bari kumurega ko yafunze abantu za détention arbitraire, akaba ari za jugement zagiye zikorwa bagakondana abantu na Kabila wenyine bayikondane à mort, aza détournement y'amafaranga. Nk'ubu ngubu hari urwego bita Fonarev. Ira Fonarev ngo niyo ishinzwe kureba yandi bita ngo genocide bari ko declara ngo genocide. Ayo mafaranga arimo n'amafaranga bagande bishyuye muri rubanza babaciriye kuri Cour internationale de justice. Ayo mafaranga yose ubu umudamu wa Tshisekedi Nyakeru yamaze kuyadetourna, ngira ngo muri presse muri na tuza mwarabisomye, ngira ngo hari ikinyamakuru meme cya Okapi cyabivuzeho, ibaza aho badetourna n'amafaranga ibyo bitirira ngo ni genocide. Ibi byose rero bikerekana ko ubuyobozi bwa Tshisekedi buteje ibibazo Kongo. Hari abantu bibaza ati Kabila ko kugeza ubu ngubu ntabwo twe twumva communique y'Union Européenne yaba y'Amerika ikonda na Kabila ibyarimo, kuki yakiriwe muri Kenya akaba yahawe n'uburinzi bwa garde républicaine ya Kenya. Ibintu biri gushaka gushushanya iki? Ibi bintu muri umutekano kubera Amerika yashize igitutu gishoboka cyose ko Tshisekedi yemera ibiganiro, arangiza ikibazo cy'umutekano muke. Abo ngubu biragoye ko Tshisekedi ashobora kwakirwa mu mahanga. Avuye mu Bubiligi, yariyo nta muntu nta ntuza n'umwe n'umuyobozi n'umwe umubirigi none wamwegere kugira ngo baganire, meme kuri Union Européenne kugira ngo mwarabibonye, meme na madame watuza wa presidente wa Commission Européenne yamwimye audience. Ubu ngubu noneho muri Amerika habayeho na decision, ubu Kongo izamara amezi 6 nta mu officiel wo mu Kongomani ugiyeyo, kuko abagiyeyo majorité basaga 31 bagiye ejo bundi muri Assemblée Générale, bose babaye banguru bari bwaka ngunda, bose bisigariye muri Amerika. Amerika uyu munsi yafashe decision ko nta visa nimwe izongera gutangwa, yaba muri presidence yaba muri za ministère, bamanze bakora enquête y'abantu 31 basigaye muri Amerika nyuma yuko impuza iriya nama ya Nations Unies isozwa. Alors
Kabila rero arahagurutse ukuntu twari turi kubivuga kugira ngo ibi bibazo byinshi ni byinshi ntabwo twabisoza muri ntuza ko umwanya ngira ngo atari mwinshi cyane. Sauvons le Congo, Kabila ahagurukije iriya opposition kugira ngo bakoreshe pression politique. Bango ibigiye gukurikiraho ni biki? Ibigiye gukurikiraho kubera ibibazo biri muri Congo byerekeranye na deficit y'amafaranga, ubu ngubu nk'amafaranga yataye agaciro, bakoresheje strategy bumwe bupfuye kugira ngo abantu bazi ibintu bya fiscalité nangwa ibintu bya economie monétaire. Ntabwo ushobora kugabanya to ya dolari mu cyumweru kimwe uyikure kuri 300 uyijyane ku 180. Uvuga ngo umuntu ari ufite amadolari 100 muri Congo azi ngo abitse 300 y'amakongomani, bwakeye mu gitondo byabaye 180. Ubu ngo abacuruzi bafite perte ikomeye cyane. Naho ngaho opposition igiye gufata muri zo base zabo, hagiye kuba manifestation zikomeye cyane mu minsi igiye kuza, hagiye kuba pression ikomeye cyane ishobora guhirika ubutegetsi bakoresheje izo nzira. Bazabigeraho badafite ingabo, iracyari point d'interrogation. Est-ce que hazaba une coalition entre Sauvons le Congo na AFC M23? Kuko ngira ngo mwabonye ko nta delegation nimwe ya AFC M23 yabonetse i Nairobi. Bango bo bari muri opposition armée, ntabwo bagombye kujya kwivanga na opposition non armée. Hari benshi batubaje ibyo bibazo ati ko tutabonye abantu ba AFC M23 bajya hariya. Oya, AFC M23 iri muri lite armée, ntabwo iri muri lite ikoresheje des voies pacifiques. Naho bari mwabonye Nairobi bo nabagiye gukoresha inzira ziri pacifique. Bango bo intwaro bagiye gukoresha na masitini na za marche no gushyiraho de pression diplomatique kugira ngo barebe ko haba transition. Iyo transition noneho ikaba géré soit avec Sanchez Tshisekedi nangwa bikaba géré muri forma iriya ntuza ya propoje abapadiri na SSC, donc 5 na SSC muri yo forma akariyo bashaka kugeraho. Eske bazabigeraho? Kugira ngo tuzabagezaho mu biganiro bitaha strategy wenda bashaka ko bafashe yabibagezaho. Ikindi ubu ngubu rero pression iriho kuri Tshisekedi niyo kugira ngo alivre FDLR. FDLR twese tuzi ko ubu ngubu ari ikibazo gikomeye cyane, kandi Tshisekedi nubwo Amerika yamushizeho pression, ngira ngo mwabonye communique ntuza yasinye General Sylvain Ekenge, porte parole wa FARDC tariki 10 z'ukwezi kwa 10, asaba ko ngo bikurikiranyije na ordre opérationnel ya bayisinye muri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 2025 hagati ya comité conjoint ya supervision ya Korea Washington hagati y'u Rwanda na Congo, ngo FDLR ngo ziripotinge kuri FARDC ngo n'izindi ziripotinge kuri MONUSCO. Twese turabizi, twakoze ibiganiro byerekana n'amazina ngira ngo twarayabahaye y'aba general y'aba officier bari muri FARDC, baba ex-FAR n'aba FDLR. Alors kumva ko Congo uvuze ati ngo FDLR ngo yiripotinge kuri FARDC, ngira ngo mwese murumva ko ni c'est du blabla, n'ibintu bidashoboka. Ngo yiripotinge kuri MONUSCO, kandi MONUSCO mwarabonye mwese, twese twabonye ama helicopter hariya za Lumbishi za Numbi, M23 itari yahagera, baza kubahereza intwaro n'indege za MONUSCO. Kandi MONUSCO hari n'umugenerale wenyine wa MONUSCO wigeze wemera ko bakorana na FDLR. Ngira ngo izo video nkaka ushaka uyifite nangwa Chris, video hano mu generale wo MONUSCO yemeye ko bonyine bakorana na FDLR. Kumva ko basabye rero ko biripotinga kuri FDLR yipotinga kuri MONUSCO, urumva ko ni ibintu bidashoboka. Ngo nongo nibahagera nibwo bazabarapatiye mu bihugu byabo. Basaba ngo na population ngo yidisolidarize nabo, ngo ibagire inama yo gushyira intwaro hasi. T'imagine un general uri gusaba population ngo igire inama ngo FDLR ngo ishyire intwaro hasi, ngo nibanga ngo nibwo hazakoreshwa imbaraga, ngo asabye na FARDC ngo yo kudakorana na FDLR. Ariko ikintu cyangombwa ngira ngo kirimo ubu ngubu babandi bahakana ko FDLR
zitaba muri FARDC ngira ngo iyi communique ije guhamya burundu ko bemeye ko baza aho ziri, nubwo bavuze ngo ziripotinge kuri FARDC ntabwo bavuga ngo iripotinge umuntu utaza aho ari, nuko barahazi. Ariko hari amakuru dufite mu bushakashatsi bw'iki cyumweru ko Amerika igiye guplasa ikibazo cya FDLR nk'ukuntu barwanya Etat Islamique, kuko FDLR ubu ntabwo iba muri Congo gusa, kuko hari umudiplomate wabajije service z'amahanga, si ngombwa ko tuvuga n'amazina yazo z'umutekano, ati ko ikibazo cya FDLR mu kibaza Congo, FDLR kwitaba muri Congo gusa, ubu ngubu iri Burundi, FDLR ziba Malawi, FDLR ziba muri Zambia, hari abari muri Niger, hari abari Belgique, hari abari France, hari abari mu Buholandi. Nka bamwe nabonye hari liste yasohotse yabafatiwe n'ibihano n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda, nka Banahimana n'abandi baba mu bihugu by'Ubuholandi, abandi baba mu Bubiligi, abandi baba mu bihugu bya hehe na hehe. Ati ubu FDLR igomba kurwanywa nk'ukuntu barwanya Etat Islamique, kuko Etat Islamique hari baba muri hariya za ntuza za Mali, bari muri za Niger, bari muri ntuza Somali, hari abari muri Moyen-Orient, hari abari hariya za Yemen, hari abari muri Afghanistan, muri Pakistan. Ukuntu Etat Islamique irwanywa ku isi niko na FDLR igiye guhagurukirwa, ngira ngo ibyo muzabibona muri communique zishobora kuzasohoka nyuma mu mwisho w'uku kwezi nangwa mu ntangiro, kuko ikibazo cya FDLR ubu ntabwo ari muri Congo gusa, ni mu bihugu byinshi byo muri Afrika bisaga nka 16, no muri Kenya bariyo, muri Uganda bariyo, South Africa bariyo, muri Namibia bariyo, Brazzaville bariyo, ngira ngo hari na bamwe mwabonye communique video zatambutse, ingabo za polisi ya ntuza ya gendarmerie ya Brazzaville yagiye gusenya n'intuza inkambi y'aba hantu bari barubatse illegalement, nubwo bo bamaze kuba declare ko batakiri impunzi bitewe na accord zahabaye, ye u Rwanda rwavuze ko nta mpunzi ubu ngubu kiri hanze. Brazzaville yo yahise bishira mu bikorwa, ibaka amastati, ubu ngubu FDLR yose yasigaye Brazzaville nta buhungiro bafite, barajarajara gusa, anari bo bamwe bari kujya bajoininga bakajya Uvira bakambuka i Burundi kugira ngo bitegure mu bitero bari gutegura Bujumbura kugira ngo bahangane bakomeze bateze umutekano muke kuri mipaka y'u Rwanda. Alors FDLR rero ubu Tshisekedi yemeye ko bafite ikibazo kigiye ko se azabikuraho ate, kuko bari mu ngabo twarabisobanuye igihe kirekire. Hari bamwe bagiyemo ku gihe cya Muze Kabila 97 98, hari abagiyemo 2006 baza kurwana na CNDP, hari abagiye 2010. Ko 2010 niho kabisa FDLR yubatse neza, nyango tugize dukora n'ikiganiro special tuvuga unité zabo ukuntu bazipanze, izabaga za Mirage, izabaga Walikale, izabaga hari za Mashuta muri Sidi Lubero, izari hariya mu ishyamba ntuza za muri Nyiragongo muri park ya Virunga, izabaga muri Kausi Biega, ukuntu baje kwitandukanya bakavamo iriya mitwe yose igera hafi kuri 14. ngira ngo abakurikiye ibiganiro byacu mbere mwarabikurikiye, ukuntu foka bamwe basigara muri foka, abandi bajya muri RDI, abandi bajya muri Runana, abandi baba muri PDR, abandi baba muri Fronadere, hari Mayima FDLR Soki, hari FDLR Mandevu, hari SNR Intwari, hari SNRD. ubu ngubu abandi bakaba baragiye muri RNC, Rwanda National Congress. ngira ngo ubu RNC na FDLR ubu ni ikintu kimwe. ngira ngo nababonye ibihano mwabonyemo n'abayobozi ba RNC kuko bakorana bose na FDLR, tutibagiwe na MRCDC bariya bakorana na ntuza na FLN. Alors iyi mirwi yose rero cyane ni fokwa ivugwa, ariko iyi yose amagroupe yose ngira ngo nitubone umwanya tuzakora ikiganiro, bayobowe bate, bikuyemo bate, bafonctiona bate, ko bamwe bari hanze, abandi bari muri region, abandi bari mu bihugu bitandukanye. Urumva ko iyi proposition y'abadiplomate b'Abanyamerika batanze ko FDLR zirwanywa ko mu kuntu Etat Islamique irwanywa,
byariho byagira imbaraga, kuko n'abari muri Kongo nibarangira ariko abari Burundi bashobora kuzakora, kandi batangiye n'ibitero ngira ngo mu kibira bugeze mwumva ko hari atake zigeze ziba, nubwo zitabaye trop mediatize, ariko habaye tentative zavuye Burundi zagiye kwataka u Rwanda, kandi hakaba hari dégâts collatéraux zagiye ziba. Ngiyo rero muri make bwana minister ishusho y'umutekano mu karere. Donc Bujumbura ubu ngubu iracyakonstituwa une menace terrible yaba ku mutekano wa Kongo yaba ku mutekano w'u Rwanda. Ngira ngo icyo kibazo kigomba gukurikiranirwa hafi cyane, haba muri nzego za communauté internationale, haba au niveau régional. Burundi bubaye ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano muke, kuko ubu nisigaye ari base arrière iri kuvaho ziriya drone zose ziri kurasa muri izi eneo zose twababwiye, haba hari za Rwinja, haba ziri kurasa Shabunda, haba izaje gutera ibitero muri Nord Kivu, handi hose. Donc Burundi ni menace, surtout na concentration ngo bihari mu mibare ivuga ko hari hafi ubu FDLR zisaga 8,000 zimaze kwikosantra i Burundi, harimo n'abazalendo. Urumva ko umutekano w'u Rwanda bikomeje kuba bityo waba wugarijwe na Burundi. Ibyo rero bigomba byose kubona ikibazo. Ngiyo muri make, malgré Doha, malgré Washington, malgré les accords de cessez-le-feu, Kinshasa na Bujumbura ntabwo bashakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari, muri nkuko twabivuze ko Tshisekedi abifitemo inyungu yo kugira ngo hazatorwe itegeko rivuga ko igihe cyose hazaba hari intambara nta matora agomba kuba atazava ku butegetsi. Eske bizamuhira? Eske kuba habonetse une pression politique iyobowe na Kabila n'amaparti politique asaga 50 ari inyuma yabyo? Eske imbaraga AFCM 23 na Twirwaneho bakomeze gushyira kuri pression militaire? Ibyo byose bizamusiga amahoro. Ushobora gusanga mu gitondo ibyari bikuba ngo ubutegetsi bushaka bwa 2028 agiye kubushakira ahacecekerwa. Nge niko mbibona nk'umu analyste, kumva ko imbaraga ze zamurangiranye. D'abord FARDC ubu nta mbaraga ikigira, niyo mpamvu yakoresha abazalendo. FARDC yararangiye, antwe yararangiye, yaba garde républicaine yaba rama region militaire bose nk'abasirikare bakigira, benshi baratorotse, abandi baguye ku rugamba. Ubungubu Kongo iri kwakiza hafi plus de 12,000 militaires bamaze kugwa muri iyi ntambara kuva muri 2021. Bamwe bishwe na za Sukoyi, kandi bishwe na drone, benshi bishwe bebe n'ibitero byo byonyine byabo byaje birangiza, abandi bishwe n'inzara sur la ligne de front. Ubungubu Ituri ejo bundi bari potinze ko ari abasirikare 8 bavuye mu bitaro bitewe no kubura imiti, barakomeretse mu rugamba bari hanganyemo na ingabo za Thomas Rubanga, bagwa mu bitaro kubera kubura indikema serum gusa kubongera amaraso. Donc abasirikare benshi bagiye bagwa mu bitaro, abandi baguye mu bitaro bya Kankokoro kubera kubura imiti, abandi babagwa muri prison bakaba ngo badecrocher muri ya repli yabo stratégique. Hakaba ari n'abasirikare basaga hafi 6,000 bafungiwe Makala. Yumva ko FARDC yatakaje abasirikare benshi mu nzira zitandukanye, kandi ya recrutement bakoze abasirikare umva ko benshi igihugu cyananiwe kubajera. Donc sur le plan militaire nta mbaraga, sur le plan diplomatique birananiranye. Ukibaza icyo Tshisekedi yicariyeho ubu ni usigaye ari ikibazo gikomeye cyane. Ngo pour résoudre le problème congolais ubu faut ni disparition ya Tshisekedi nishobora kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ngiyo bwana minister muri make resume y'ishusho ubu ngubu ko bihagaze, amasezerano, violation, cessez-le-feu na sur le plan politique, pression hari n'ukuntu AFCM 23 bihagaze. Murakoze cyane.